vama je poznato i to je ovdje bilo pomiljeno da postoji to vrhunsko trojstvo, Brahma, Šiva i Višnu. Međutim, u Indiji je samo nekoliko hramova Brahme. On nije u praksi tog redovnog bogosluženja i pravo trojstvo, ono koje živi, je u stvari Šiva, Višnu i boginja, Devi, u svojim raznim oblicima. Ovo najviše važi za kulturu Južne Indije, gde bukvalno ne postoji ni jedno, ni najmanje naselje, gde ne postoji bar jedan mali hram posvećen Devi. Ona se na jugu zove Badra Kali. To je Kali, ali u svom jednom majčinskom dobrom obličju. Ovo što ću vam pročitati, mislim, za mnoge će biti potpuno novo. Ovo je 13. vek, jedna filozofska poema iz Maharaštre, to je zaleđina Bombaja. Mladi pesnik i filozof je Njander. Jedinstvena je u svetskoj književnosti potpuno i sad malo da pohvalim, u poslednjoj fazi je pripreme za objavljivanje u okviru moje male biblioteke. Nego, prvo poglavlje u toj poemi je posvećeno onom praisponskom jedinstvu muškog i ženskog elementa. I mislim da će mnogima od vas biti, malte ne da kažem ovako, malo učiteljski korisno, prosto da i malo dublje razmislite. Inače, uobičajeno da svako muško božanstvo ima svoju pratilju, ali ono što je Šakti, što je Devi, što je ta energija stvaralačka, životna, praiskonska, ona je u stvari energija čak i samih bogova. I tu boginja nije kao neki pratilac ili kao neki supružnički družbenica, nego je ona za sebe jedna moćna sila bez koje niko ništa ne bi ni postojalo. Sad će sami stihovi to najbolje da vam kažu i oni će u stvari da vam prenesu ono što je jedan osnovni pojam u celokupnoj indijskoj filozofskoj, a ima nekoliko sistema i dosta i različitih, to je taj pojam jedinstva, jedinstvenosti, jednote. Znači, nema odvajanja, sve je sublimacija i nažalost na zapadu se sve u fiočice stavlja, a ono što je korensko je bilo to da se stalno vraćaju na to da smo svi deo jedne celine i da postoji ta jednota kao opšti princip. Pa evo stihova, oni će najbolje da kažu. Upućujem svoju molitvu tom paru u jednoti spojenom, Bogu i boginji upletenim jedno u drugo, roditeljskom korenu ovoga sveta. Sami sebi dragani, zakovizlani uzburkanom žudnjom, uzbuđenjem prikovani u jedno telo, jedno uz drugo. Puki poriv požude čini da njihova tela proždiru jedno drugo. Jedno drugo iznedruju, pretvarajući se da su ponovo dvojnost. To nije jedan, jednota umanjuje, ni dva biti ne zadovoljava. Šta takvo sopstvo stvara, niko ne može da dokuči. Oni su izrodili ovaj svet, njihovo čedo, a ipak, bojeći se bola rastajanja, neće napustiti jedno drugo, u strahu da se sopstvo ne bi ponovo u paru objedinilo. Taj Bog čini boginju potpunom. Bez nje on je ništa. Svako od njih postoji kroz ono drugo, jedno jedinstveno biće. Kako je slatka ta spojenost. Ovaj svet ne može da sadrži njih oboje, a ipak su utisnuti u svakoj i najmanjoj čestici.
Svako od njih bez onog drugog ne stvara čak ni najmanju glad traga. Za svakog od njih dvoje ono drugo je sam životni dah. Muško ili žensko su samo po imenu. Svojstvo šive obitava u osami. Sve stvoreno postoji samo kao pola i pola. Dva štapa sudarajuće se daju jedan zvuk. Dva spletena cveta isto mirišu. Dve lampe zajedno bacaju samo jedno svetlo. Dvema usnama se izgovara reč. Dva oka uobličuju jednu sliku. Tako je u ovo dvoje sadržano sve stvoreno. Ta supruga posvećena svom suprugu, koja ne može da postoji bez svog gospodara, i taj svemoćni jedan, koji je ništavan bez svoje voljene. Žena koja je stvorila svog čoveka izvlačeći njegovu bit iz ništavila, postala je snagom njegovog bića sama Šakti. Postiđena što se njen dragi nikada ne vidi, ona na sebi nosi sve ukrase stvaranja, nakićena njegovim imenima i oblicima. Ona je ta koja ga pridiže, nadražuje njegovu glad, hrani ga svime što se može spoznati, uključujući i sebe samu, sve dok se on ne zasjeti. On doživljava orgazam samo u njenom zagrljaju. Bez nje sve iskustveni iskušuje ništa. Tako sam ponudio svoju molitvu povezanosti Šive i Šakti, baš kao što se praznina u stabljici trske otvaram prema bezgraničnom prostoru. Ovo su samo delimična celina, ova prvi deo, ta prva glava ima 62 stiha. Ja sam tu odabrala neke najrečitije i razmišljajući o ovoj prosto ne samo filozofskoj nego jednoj opštoj postavci mogu da se shvate svi oni i erotski prikazi na hramovima i uopšte ta telesnost koja je u indijskoj kulturi obrađena na način koji u stvari zadovoljava jednu ovakvu filozofiju. Sama poema je iz 13. veka i zove se Iskustvo besmičnog bića, prevedeno.